siak labe treni la shenengi ngo. Te dai sum tabanal take interest ko lenda ko Ono. Okay. Kala kayo ikaw na si us na kayo sa maya ta fa wikat ko ko sa ma wikat ke bese ngaya. Wikat din kain sherry ebe live cast la siya. Ngata ka finanken wala lang le minister Liban San Antonio, Texas. Na medligi kada fash na meda delong se siak la beta kay nila siya medligi ko ak fash yung mga kunash na uwi ko nga sang na si le minister Liban lang kain gasha ko siak la live cast la siya uwi ko kigas lang ko kala malom Painkom tikinis machimet. Painkom metlom siman pain met nagawa. In one ngor sa kate proile mitigat fashion met ke malutul na wo na ke witching yo. Kat proi olem kat flet na lash. Kat pang na sim kak chakin gom. Kainin when you fund to cheese simet lang lash. Show she akie long she ka will lo magom na. Harsh na mitigi kumrela inga shaw felatin. Na si met nagawa fel. Rogat kak chakin gomu kat flet na. Pang na sim ke pelchinge da kon we could get my effect. Met na kay wine long ito a porongo a yokli na kay wa in molgun long Chicago long ma mesh na shish ke wan na dum. Kuma ki bebela inak as makin yigat ke ma wan na dum siya na fela misle siya pa topic si marsh manyak ke may lutlut last na ke belchinge ko witching. Ar kafesium da ngan lomin paingot. I gesla in sier kai sie. I gesla manash en ankash. I shung ye gas molom. Da gadin de lom magan gadin molgun. Oi akwaklom. Orit malom. May finsha. Kamanaga wamam ke met nagawain molgun ke belching. Je bain shukkom shuk mol matakaw yun when na tumagay kat proy ke met las na kayo finan ko siya met na kayo pe may taka pe purungo castum ke belching tamana kayo magat fakek pe inakas makinyigat kaisye and inara pe kaksak las kaisye na shum magay na ita lang pakachi fan kat mulche siya wan kat siya kum sham managawa daga faka kolom faka pe lan mit lom leila managawa ka din porong hoye ka singe indaga sium ke kokolan ngon lom magayna kat proy pe ke metlash koshay yo na magat long finan koshay ke pelchinge ke COVID-19 kat proy Kalos, speedy recovery na silos. Kat proy pe ke met cool large ke church, a government large finan koshay tu na ka ke lalfing large tala kung wika din bel na kayo ke mo large. Yok la mashiak large tagat kaifesium be kung wala los be shaw large mam tabi ke asyo lalos wana kat long be ke siya babat mars financiado ka shaw na kawa mars met som na lalos mtain asyo lalos ke pelsinge akas makanyigat na kayo ke met lut lom machisya sila na shish ke misla lom akas makanyigat la yurom met lalfin na kayo wangin misya yurom
Amon mapat. Agat kaksakin go mo kat fletena. Kaya fi malala. The fakak lash mit kollan mit cashin kol ke belchinge. In fakak mapayelo. Magayon. Shwas lom magayon. Peng wolom magayon. Lalad fin lom magayon. May lang lom magayon. Ayok ligin na kayo. Cash mo lom. Kat proy kaksakin go. Kaya fi manakayo. Kaya name chisha sip lang lash. Kat proy. Amen. Amen. Tigin ni siya na. Contract. Amen. Long project. Along, amen, amen. Hello, my lovely minister. Ngayon si unso ko ngayon ka ni Kesla. Nakatefalo ko rela announcement lash or mitliki may fabric lash. At hanggang rela be sham lash ke pensi ngayon algad len rela sham ni Kesla lash nang follow ko normal minister lipan. Digging just ko le wigat pe wo ka katapanol na kiped malay le follow ko. Na le minister lipan le fakak la fakak la fa fashion akate lash ke kanon wiki niya. Ati kun sham laga nang usela lang kan rela may fact lalo. Nangan sila buying ko be le minister lipan sa Loman long last ni San Antonio, Texas. Katao sine ke Eklin, Texas. Pero ala na ngayon sa wo ke ben makatao sinwe. In buying ko na kayo sa mawigat ke ben singa. Ko sa mawigat kada leksyon nang siya ko min wigat in kan share ko Finagum like ya in fin ash pen assume we got in share in fashion name nga in mo kan fall na vision se mo ko tapak kipensen an akilen ko was na kay was sa mata ko elo sa makastay ng alies ya mait mata ko kastay ng ipa chi kay wana assume kumasyo ye kipensen nga ang ata ko finan Kent Washington pa katunta pa akong Seattle ha sa Seattle na nagkakafaka Tamlin silangan iltaga finan San Antonio, Texas. Na mitliki nagat fash na may ito. Ngayon ko in kaksakin gat ke plan wawalal akwa ko walal ma katakilin sikyakin bening eh. Financiado misenge chichi ko mas federal way. We ko mas nga eh neighbor lash pa nga eh. Ikaw na assume ko laki ashlow man. Masikyak ingay na finansesya pa ash maslu finena na ke kos porong lagi porong la poroilal the minister piyeng se. Masimekan ba ni Alex Aquilin ma bang lagi sete na masima sikyak na misengan pa Erastus Edison Robert. Pangan metlo ma bang lagi wiking kat na ikos na kiproilos kat mataytala na yorolos misenge managawa aske plan hingin na planning hingin
Nag-keep lang casting ko lang ay akalemye casting ko Facebook page siya. Kunokon siya Monday to yaktar sil la Minister Alec Josephine in Honolulu na Rinalify from Honolulu il siya kakpakatayasin ke Tuesday. Wednesday la Minister Skipper Ita from Koshai Glocky Arulom il siya kakpetari. Tapos la Minister Emerson Finen Reno Fred Degnise Filen Dossier Filen Hilo Hawaii. May tuangan sun na siya kayak na ngay kaya siya set dengan kan siya kayak na talay nga tina siya kayak ki Victory ki shipping nga wangin ki telecast ka live cast slash ki Victory na talay guluk na siwas sa mayin na to na wangin nan. Kapangan fashion kuno kanan ni kipesi nga sen refinasya ni nalom nakmanas feel free kuming ka na kalamina elo sa ko ay suot si outline na suming kasya kung kaya katayalom na kisen riyan. Pangan Marcia Rosa ang flokonol mga Minister Lipan ilang ka naralape siyam lal ko at kalimila me atin program la show ko. Kahit naman lap ke bella ka na la Minister Lipan bella malum. Well, tiginis ena civil bepain ko me siya luman. Ay civil bepain met na kayo ang alila kigil de kay federal way. Mana mut ko mo untan kelit win it win. Klanta pain ko klanta pain met na Mga kayo. machichi Pain met na kayo ma taka bepurong o gas mole my fashion yak kepel chinga. Ingin na kada sum na ke lana po yiko na mettigi kada sum na ke ngake ispel chingin aklin special lash mam takem gugino lap ma katkalan kefinen Sacramento fashion klausan broil luske we pe kalwini broil lash ke met lash finen ko ke COVID-19 fashion broil met lash ne Milo Sashke. Tamil Chiwiya, Tamil Chirlil, some we pet when in Lapsi, Morike, Pop Maslal, Tikin Chickup Nena, Elashpe. El Som Tashun, Nasha Katashik Tikin Zena, Metiga Troinage program. Okay. La Yai Korsom Lang, Alta Somne Reno, Tasono Tolberu, El Kaul, El Shusline Pelche, Pound Tolu. Eget amla Shirley si persono tukun yay kors. Sabay ma pitche si kelos. Ngali mo pro ma Rick lane si fashion ni mishengi alle faka musla ka kolan got magat ene na gashi. Ake ispejin kulokatskin got ke mal kesla ngatamle lie fokle yay kors kat lie longkalan misle kolan got. Panga magadin na ingena. Before Amen. siya klan fail, ingena matching ay pakadin ng tuyang. Kaksakin gat yan. Me, pero shui kaksak lok, ngayon na nispeching na akin na tamal shirlela wangin, wana tigin si fago, tigin tres ka letago. Letago, oye go, makalan ingena pang karingin Monday, Tuesday, tigin tres ka letago karingin Wednesday, na tigin siya na karingin Thursday, Friday, Saturday. Shenry, kadara dakitin outline, fact la megate, Trump kun be akyoke ke shette. Siya regular telecast slash nage. Me in fact, live mo be, evin pa kat no fon na follow cashin kul na ta shata na. Malutuk chaf la ke, laisin chaf la ke, unidak lu ke kota chaf la bang. Tigun week chinge kada som nage, unidak tolu ke in wrap up bien of one chinge. Alright.
Fashion ke matan malay na chulai fara kapin chulai pange gas singa kalwinia gas ekle laman meto matan malay na gas pausie mo gas pa mulye ikne kada samram kin gas pausie misle na lineup si mga samram kin nge miri ak yokye gas singa misle Shimon yok misle kalwinia la silpe kapashini wik na fon singe la casa pausie misle na silpe magayw na ngamoy pange fak foto in akta la kadar ofya program awie ko ka adu las na awie ko tigin se na finash ma ma du manga mal kan na manas aksi wasila ke pel singe met get fak na met ngamoy sa pe pel na untarin kom flokon man ngan tawak ke man te fa levin pa pa Hey, malak tigin kilo man la. Balagalim, kadam take line up sukungan, finchaga ba, taking just kalan kain tako ke bel na sa. Na anjing na fakula ke somlal damlin serle, taking just ke massima lemon liban il cham cham king pieng se. Nga wite na rela na ke, naranga la kulon sin wait masumel got lengan. Tamlin serle traveling ingi na finil fash na ke schedule lala nile ashe Honolulu ke bel se mai. Arch tennis tournament ma ilusak fashion ngay ke yatar ye casting gold the sponsor financia dal na ba ye ngay casting gold sombe cashelos ke finan Honolulu balik finan ye no sombe wina lela gaslang gading wela los ke professional tamalel ingan fakak pewe na bensin ngay ako lagadan kain mataywayak na kikas mo un may efek ya kuya ko fakak lal the minister lipan ila kasya ko ta na kid fakak Monday Tuesday ay pese Henry bensin nga usela the minister lipan bela malum kay kulaman lap tiginis civil base page empowerment na kaywa kulo kakskin gat ke mo lash may nanak kashin mo ji mata kana shishke mande to ke sham to ngulakos akos ni ke singalakos sham to ngulakos akos ni ke singalakos shuk misle shuk misle fastoko shuk misle fastoko kat kalam ke sham so kunga dana mate fidel smosla bensinge belche mettigel smosla sham so kunga sham to ngulakos asil yang label patachang nage solel shuk nain kana solila king solel shuk nalen aksha fela my last kill a belchinge king solel shuk or David El Kang Wuk nine and outskirt of Jerusalem belchinge by yen up by deliverance care maka delation na shell ke pelin unga yelan lagat kan sum pelike me sie shambul sa palungul sie position na kaching mi gos li na pai la alarf pelil martin jalla sumnike hani nalu ka temple God ispe bread holy bread my takken penashel el harmless in belching o God provide mamunal el shilbe provide na shel me reaching out kalimila ke sam ke sie samula kalimila el som dana preach ka metol jimam take enlan alu na sin kat el shanging in niel
ta el ikes na injel kasel to ko yang pa devil die ta na tel paramanga katil na aki tari ini katla ma shishik nge lendie lail wela nara para elis pellanen sumas la shampoo mulako nanalle shui kaksakin god to alle yok na pa background ka context ma drive so King David len sumas la shampoo mulako ingena gelli longalen yoklan gat na shell el matawaximus shamsugunga intention la fakke ke first line up se na ki korta na le kaksapin gat wan malera shayen le kaksapin gat for sinigate korakalim intention la intention purpose like mo la le falang in len kaksapin gat elie pe samostalin shamsugunga loin na God el te arana shel chifena o David el connectna met malalal fungi ako sakwakwan God the katle protect let deliver them naro el token chamso in fight met na kwenta ka well ay kaksaking God tako chifena connect akwakulangan God komne ngadriti chamso kung ye pitche tamle shirel spaman chikke mtashilal Well, tol perut ne. Langay el sonol tol perut. El pound tolu pri. El pound tolu. O wana ka din. Ngay sam nang auchat na le. Yel ne siya. Tol perut kaya palang pelsing. Katara proy ma. Wana nga mali mo. Yay kosta ko. Katka hindi la. Katil siya na. Lemong proy. Eving kum lalal fungi. Akwak. Eving kum sangking chung lalal fungi la. Leoro. Kum na ate samra mo nga pating del mo. Tang afak special wala na. Matangal chilel sa paya mapitcha singan liye. La in 7 years span. Katli wala na kalan kat makatli ke tik singa. Me timasingan magayin na. Metiki pok mas singa. Recap asim na tikinis lerin na. Lerin na ampat sa mati me katlututsyon. Fok yok kala lalfing mo. Asang rom saptalikos first tolmalikos tolmolya. Om le elne kaffe fu maken misschien topop ma simsilaka. Inakiya ngan matake kolan kat ngan ito la yun kat wana rom saptalikos tolmalikos tolmolya ni mela misha ka mol ka ma faesta ka tikanis na lang siya. Long si kaul si makatilesin na siya. Nang lang nga riti siyang tolong lagot nga menit tefi tel kakain el pan mo el pakitel men sumni ke is flau ke ani na lunge matol che ket na matol jing sang matol che sang pe passage background man passage ngel sang pe kaptas ko ma tefi del man sang unilya ko laita men el harmless in belging el suko ke linan waki matol che sang kaptas ko ma nga fat na ke mol in malat fing las kai si pang misla si David lie so mos la sham so kungen akai gat no fon na kai si lin fighting kam tes sige un lie wola na lan gat si fena tesi si fena palakin kom si fena
tes sivena taka witness sivena mawala na ma David blocking ngai pangai intentional ke kap me mutan sham so ngai le tolla pellan mo la lin kaksakin gat to ko yang kumli la in fight mat na kay wan taka wala kaksakin gat when wala na langkalang la la lakkala mina ke pelchi ma David la le in na cash e gang in margin trail fin got loin na ke pass chima ke fort si sham mo linga to na mit margin trail mit to ko mit changa ye ka pa so mit fa ke ma a ke yang fuko to ko wela lang out mit nga mit manas mit changa ye katil ushe pe na wela los el wi pe na mit nga conditional David in Belgium at so place bottom line el lie man ke wel el ban mail Svena Rasmatlanin Svena me protect him el fa connect to it's all God deliverance mana ke wong ta korun kat mer smash la sham so nge ta pange shoot misle fash toko shoot misle e ukwe wan misle shai misle mga kuminen ta ke katita tar toko yun Jesus Christ mukena para cash el shomon yak yok emphasis ke cash ekle laman meta cash el mulye cash el use misle cash emphasis repetition relationship lan cash singing capturing ilungse mol na shkai si pate video shom kun get sham so ngwe papenai sham kun get Tuesday Wednesday cash kadeta tarla but Jesus Christ. Pasone la kalamige when gospel song. In the beginning was the word was with God, the word was God, the word became flesh and lived among us. Pange misla si mai ni nakadin shuke meta pake pa palang. Genesis ni Revelation we go mo Mr. Long maneta ka get cash up loan materialistic stuff kakanin ma kumpangan mo pa fela singa lienge kate ngamo kate fascination kapin wik nge son sapta singela ko smarsam from ginya yok mislema chisel sang nasin matamal gada long tana chisel factor na fela singa ni kin misla singa fela singa tikan si misla si David el palakin ke shanton lakos mata ko yun God pakas gas use topic ke wik na fon singa ba gas lesin misla the word gives peace topic che mengen ba me shuk misla fasto ko kan me baga dinu ke God misla ashur in the Old Testament pangan in the New Testament chisel the laman may ta nu se misla singa shish el fulfill manake wake ngena ga de fast tigini jana sisaglo ingena ga usut pellom na ke efinash kasilung kan sang akyok kipe mante na efin mana usi pelchi pelok ngan tum na ke marita na ke tusta set up na ke tuste efin ko All tigini right. No man love Mr. Liban. Ale Kali Makataya Luman the Godana. I we gum get Fagak Loman. Along so say might Matago. Ale touch Kiludi Loman. Frank and Mo. Good to see you, brother Liban. Ashpe may taga kayagum amen. Nagkeluti Loman. Arangay yok la ilosala na. Kim Mira Finan Texas Kim from Kona tamay indagangamal check na siya wife ingat titafong. So nagkikas mo kung akalim ye kipel sa ngayon
Halong siglo kaksaking God kikalim marisot na sum taman lala na kalim makatayalo mantakala na fall na ke pelo. Tikin jeskalin madalong si fakasi to ka taishish na ke pelo or ngalalo tayla. Halong sing God alkosh ke marit silong man fak mo kumin si fena akile na klapan wo yan lim God. Insiuelo sa kunak mis lainil. Akfalet yalim God osmet lal. Elos sa aksol. Elos ace may ninalalos na kayo. Kung siyam siya mga liye algo share ke fakloman na kudon sing God praise God ke testimony sa mga share pa ke call on pero ay mga kayo kat mising ke premature hour wo si mata ko ni missing ye kyosh ka dito na nembo sing ye kyosh during God el la kalemye complete la kalemye ma phone la se ye kyosh na missing it was li fa ko non paroy kaksaging God na flow na pela na zoom Kulo malap tiginis, kulo malap mana pa pa yay question is a complete number that la tamang sure it's been as most like a picture it's my approximately 7 years it's be shoot ke that beru shu action got yeah the fact na ke tu station be appointment na ko ma tingin sen na lakal me mo to go pe we got ke pelchinga Tuesday Marita na ke meto singal sie faslong me gos na ke tolingol Mongla na shilo shatatola. Mongla na shilo shatatola. Race for the weary. Na bange pe me shil pe na machika tram kin ke topic na phone ko topic na phone chike week chingan na keyword chingan pa misle. E vingat liye may reaching it na chishe se lalle liye duty lan Pharisees, leaders, scribes. Elira dal too much. The one legalistic system chain add more to the me ma fal ganin da ke gospel ma chise sila kan mi. Elira na metluti lan may choose nga. The one the life slap ma fal tari ma may chain na in arafa is mole. Naro maliti siya nga ali akalim nila eh. Taga na ru misla baru nga. Alla malala taga makin yok so taga makin metaphor picture metaphor siya akalim nila yok so mam kapasya may ulu siya na kaya animal sige evin ko musta ka na ru nana kaywa ligi na ngan som arama Yuruk fisher taga na ru pachi sila akalim nila me Eljalom, forsknjalom, managawa ko marskian, tepa matlutilan choose nga kaliming. Wana dal damo enana nashma kumara insang esla eljalaloso. Dalta sang masap na dal chivena kinek inta laisla maini na yakinoreko. Legalistic system jibang. Me vingat liye machisha il kashi Pharisee men dal being legalistic dal na ke ma katil relatari mo fal insang molosle me use shaye pang statues el dal takana ke me kas me ke ja me salala al fungi lalo so yo ke tiesil pe molya klan me to. Tan mo one resurrection after death.
Na oro aqua milo sarong insang diti common people in Belgium. Tanle sang upe na si may to wanain pakatliya mo siya ngayon. Paul lakang may New Testament. To be saved is just believe. Believe in Jesus Christ. Kaya ko lalad fungi kung fais mo mapatpat. Lalad fungi la Jesus el taga misi ka mo makuluklong na pangan. Ving katli katam kukuy fela mo siya ngayon na wanay nas mo ine nas makumaram mo. Mo en katikan si fena moli gatikan nara or main sa moli me inkenix mol mapatpat siya masing ako minan nara pakatin for la hawli ak lalfing la mi siya kes na persi kung matake lalfing mo siya ka akwa ka misla siya ma siya mo may ngayon siya nara le take care of na kung may matawag li fakon ngon ne usod kada samram kin masing ito kyo me kapun wi kata usod kun alay tala kung matakil lang si kawun kat kung muliak leker or malangkad na ngon utakot nga syun na kung may matawag yoka di sisis lak yung ngon na fakon ngon em tak kalam ka mulo mo kung may alay yok lang si game inikom kain mulo man kung may alay ke may tayong taga pa wis papen na po si David de la Camille Champion mula ko siya kakain na ilita la katil buwala in Belgium umaliye taga si fena papen na may Christian siya nga siya nila fat na siya may nga taga na luru mong na silo siya totoo la kat no fun nars in their inner being lars alle ars na ma ella lars kaisis ven kat when in mame ars mai tankati misenge ars mai akulukie mo lars taktakie molin lalfin lars ko relation interpersonal relationship na sin siya lars ko kawak lars ko ni kana merit malars mange actor sigat pen physically mentally when I tata penagat kain mange ani penagana katlie pe foslan fela mising when I to utaka ba na when I wang misle ni kena pachisel lakala minge takana yuru foslon megos na ke me foslon megos akala no fashion na yuru age mongle papena reflect ke topic chilas ke tustenge mongle na chelo shata tola asid bena kasima enlan sibe akala me kyok ne pa misle na topic ke wik na fonje pa kasil esi misle na shish mga na kayo katliye na ke akwa last chife na may tamising ito na katash ke mga Ash, wana inflect mo kadin na mga kat sa mo. Mami singing ako minenara pa kadin for la olya ke makuliklas la lalfing la Jesus Christ misa mo olya ke mak pangin mix da siya na kung my yoke is light come to me la usye elya no man usye mo forskning no man na Europe nga karingen man me fe parel ta na fe lo matan kan le matan malim singe kya sa ekle ikwa ekle man maito inu se misle singe na wana nga faktienya ferla singe te kan se misle wan mashayan kasin mulan kat pa se misle naro efingum totola kom weary
the best thing for you, katinda ka nagyakbuklan God. Pakyas, pa Jesus Christ. Na katlila mante akkalimi misla singa akkalimi lakat pa eusera Tuesday na yun det som neke Wednesday ta mittigi benna shaklukat mittigi benna sang belchingen na siya tikinis ngalal mo sna tikin treskel ta petari ta yun na sang belchingen lal na set up na ke Wednesday. Tikinis kaya nakita yesin na lumke mantia na naskasha Tuesday. Ala lomanlap. Kaya kilomalang Minister Lipan. Nga kaksaking God game, nga long si Besulba na uselos may ala kaya vakakluman, Frank and Vak mo, amen. Mira Borny, amen. Kim Naina, Charlie, amen. Mira, in fact, wow. Yes. Akalim yung ako mingan akayagot ke vakakluman, ke shipin, ala na, elos receive. Elos receive na amdan sa ngayon porong ope. Ke vakaklum lim lash Jesus Christ la. May force ka lash na kayo katin te ilya katin kan sang na sil. Come to the foot of the cross. Sa filia min pangan shipin somblal na finsak singe mangan na kawal il dago ak fresh sila mangan na kawa ak buhi la mangan na kawa ak kayila maskan na kawa naro ilya na kawa lash ma nga kumilya kami singe sa nga ito lash finne nga si Fena nga lutay lang ang going tako na your name God filia cast all my cares na sil ito la Manatamnan lipan in fact, and my yoke is easy and my burden is light. Na mesi nga ako metalas ngelik king nga ako pa uso. In Lorel hataring genek si ilpa uso. Ilpa wisma tuwas na na. Miss lalal vinanyarash na katayangan. Katakaksa kanan. Alright, laman pangan mama arsika. Kaya fast la siya nga sumgitosta ko kumeta kon ke Kada soon na ke Wednesday. Okay, very good. Good. Lumalab tamalal nga vlogging ko min na ke Wednesday. Kumingkain wikat ak kayo kat ke. Pela malum. Kay kulomanlap tiginis kulomanlap ke kom si bak yok ke pangan. Me ka el tran eslagat me si ka chingelik ke. Na ulang ay wipen na faklal tiginis ala. Masher ka chukya power malal shetan. Telle sam. Esam la Shishel daga, a shetanel daga pen. Lenora makunel la pas ke son sapta singal for singal. Steal, kill and destroy. Wan mashaya. El taka nan pushegat la unigati. El bangan steal, pushegat la kill unigati destroy kanauskat la. Son singal. Wan mashaya. Foshipenangan akalamimo, but Jesus came so we can have life abundantly. Pangan finraksha. Misla siya pangan. Nagat first namin lut ka maritlas na ke Wednesday pa. Son singalan kors forslong tolu ngalon lit kors. Tolngol lu na ke tolngol tolu. Jesus al katang la fela. Jesus has conquered the world. Jesus al katang la fela. Jesus conquered the world. God from gun ka sa takalaman may to. In academia ka ak fascila ka ak payila ma metpala Isaiah Jeremiah Shal Jeshalayat like book Old Testament Jesus let ka fulfill managay let ka katang la masing at sita flok le mga tamal share le from tinge with Genesis 3:15 kadeta tarila Eke karda na viden, elos koflifol, nganalos kapasnarun, nganal Adam and Eve, mol dal shampram na God.
relationship charge. Ne pa serpent sugatago, hiapalos le, nangalos misha. Nangalos misha, papa na kat misha kat inherent nature lan, sinful nature si matalala, kasi ben siakosten, aro, kat na fan na misha, spiritually. Pangan misha siya meto, aro ukokyak mo ito liki kada na viden, kachat na aske masinge, tasot metiki na mangen, aske proi larta la chisha sin na katil na ake maashe inkenik mol sugo ito ko ke, pa chisha sila ito katang na fel na singe, pa topic chike wenchite ang. Takating kalim kela, met na kayo nganash misha, chisha ito ka fakit ya son tolu, ka tram kin son tolu ke matan malim ke chula lutu chika porwe, for two de, son tolu, akalamila, kespin, nganash misha, chisha el fat na sil nikotum, met na kawan in shusle ke ngon. Na ifinga te shusle ke ngon, misha akluwa siya pa, tagay ke fakek long ol siye fosalikos, pa lalain fur. Na metlas mapang lang misha fagasing. Bible of mo misha na lu, siya pa garden of Eden, matawagan Bible Genesis, siya pa ke kapin Bible na Revelation. Na misha si ma, papasit mas financial, forse wes financiato, askangi misha fagasing. Pati siya ilakalan minge, akalan kin Bible mo, mano siya temple on ka reflect ba na nagfoko. Spiritual side, spiritual aspect, not physical aspect, but the spiritual aspect. Launch of mine and cheap molia. Pangan masina, pangan connection chema, Nicodemus, teacher na lang mit Michelin fairy tale, ko flan comprehend. Teacher is gonna me, kum teacher jong ko flan ito na, ngon man michi, pangan mas mga kuminan, sukye mitke, lutilal. If you got the sukye me, getting some spiritual living instead of physical flesh. Ena ka din shoes like ang one man God. Nakatili masichisel katang lang eh. Katili katang na si machisel taga. El mi siya molyak som. Kel som na kada siyam kun masing ito ko kaya kapin week up ito. El som na meta ko ngon. Ngon man kadil sang. Why do we get day of Pentecost? Tako yung laman evolution na siya matamalitut nga. Disciples nga. Sangko na sielos. Sangkatang la siya na sielos. Vingat temoling ngon ke fafashes la siya nga fela siya nga. Katat te we age katang la siya ma. Ena na kadintakya. When Jesus magayon na pataka. Kumli kesam from ke Jesus telala. El conceived by the Holy Spirit. Mary el pitata yak keshipen ngon man gat para Mary el pitata yak. Nangakum mi siya ke kada ni Eden. Siya na kat ngon siya pa na nakmuli yak komo. Pa na kading takya. Pangikatang la siya. El taka mi siya molya. Elamen nakos ke gospel na from ke siya korin siya mega siya kalamin mo. Crucifixion, death, burial, resurrection. Alam mo na ako nga akfon niya na katang na silang Christ nga. El katang na makuluk silpe misya. Katika yung misya matlalfi nga. Tapos Rome saktali ko fos tolingol algos tolingol ya. Aspenar tignis nelerin na. El fologan make akayilal na si kilalal funyo. El tolla pellal ke ne el mata ke len na lapsi ay lista pellal en smos mana sik misheng. Na wipen of tamel shirle. El supaya ma pitche silan tol perut ne nakayiya. Matlu akayya misheng. Omne ngati pa King David misle mga liye palakin ke mawulan lang gata pa.
Mepe, skenon ko, katangyak letari agat, matawana ka din, may kosma. Dahil skenon ko masingan, katangyak letari, katin sumismon, patatawana ka din, halalon, men pangafakpiyan yan, pangarap malalchetan. Nga sietan na katangla, evingat molin ko. Evingat molin ngon, wana rom saktalikos, riti saktalikos. Molin ngon na papay, pamaulo. Men kat ngon si pang academic gospel dal son saktakos, faslong agos. Katil ngon. Ara nga din molin ngon. Kada molin ngon fa kya, bel chil na kum fol na. La lal fung la chisel taga misya molin yak chisel la kada malaw show. Ngon madalin. Mata income. Pagka de samram din ke set te shen refin boy. Au. Set te shen. Da ngena esam. Katangyak le misye, katangyak le makuluk. Kesu ben Jesus Christ. El pan kenek so fan. Makatangla. Na akaye kus mat na gaywa. Kulo malap ke arslosan. Weba na pet katara ke manti Tuesday na si be flow na tikinis na nak yok ye. Me mange na kat fali la transition le kade som na get tosta Friday shette na afara shen tigini skulo man la chita na kanchi na lo mak yok ye Klomalab, lemen, alana yok Daria katayo, lom of course, Gaslan got when in Saflaya. Sulba na ngan ko na kalam yung may matako Gaslangan Mira, LCP Gaslan na kayo kung wala lang Frank, re finan ngamal daw ko siya me re aloka. Actually, pa siya yung nila malulilose. kal tamle chu yak pangan How? pangan Kasi na kayo pat korol. kulo man la tamle renal pangan klikngul shrikwel pasta penet ma Yes. oo Kila malab kulo man la kaya slomero siya be na Kim na Charlie Mira Barney and Magula Jesus ke may kalan sa plom akataya lom nga na takoso no lo same and kilo ki akataya na kalim lom dalan na lose finan Honolulu. Ang pangan Monday, Tuesday, Wednesday, ala na to ko galim sil tamle lipan, ala na galim fakiplal ke Wednesday on pe. La maingin na ke walim Jesus Christ il da ko katang natari. Namana ko na kumisengi pa nga kumingkoy naksol esang mana ke wanasil na mis da la lefa wikot. Kulo kaksaging kat ke gas wala na lang da ko nutikot. Nga ako na ngayon konsyuang nagilayin to mga Akfashenge, tosto, frete, etc. Finansmas mit le minister Lipan. ngai wi na pain met na go mata ko kum si dakkalin mingan pain ko was kulo kaksakin kat na hosta ko wana matikini sa lakkalin me kam tagwen from la jai fin nap na casual was an kun like ye share ye pe telegas la ina kay kay wa me makatash kenge eving um del loin ta na kashin school jinge e kakashik na expand na ke metlash finen masha ko yeah Palau ka FSM states we are nga wa kes ben tamal chirle berella wanan o yeshi benange pang pang me Pacifica United ang marching kadin te matana injinge kadin faculty pe mata wana mapapala shumona mata Jerusalem Judea Samaria and to the ends of the world Great Commission Japan Great Commission Japan ka metal long line ko force all authority have been given unto me. Therefore, go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them to obey every command that I give you.
and below I'm with you to fair end of age. Nga life mo parol tamil share lang eh. Nga well nga witness si 2014 mo tawag yung casting called Farah pa-folk lang nage fix ka Trump king talberu alak kay kat katin matana funyang nage ako ko lang al ngeta pangabak na siya casting call el aqua king fakat mapailan kat makain suwas lan makain pat proy kin Peng lan makain life lan makain may lang lan makain yok tigin na cash mo lan pachisias tigin siya na sisaklok nga asla nga kinap me Una, metal kay tal. akay kuno kon wash laman lang Amen. Kilaman na. Kaksaging God game be. Kahit kung swiya in borang la fakla le minister lipa na. Kilaman lap ke. Gas na yok shibe. Gas na mail flia yorosh mi saying lem God alorek makanal. In kain wikat ke. Siya sin siya. Ke gas mo. Ngayon na siya na ke tosta. Tosta si fese nga nel shamjam kin be misle. Misle na zelo se si wasna. Kos fine follow akade lang dam le lipa na to na. May lutut makate shwan pe na ke nga akate ye pe na la ngan baya to to ko ke kishpin pa pe na ngan mas mon ye ke. Finne scriptures asiye na to siya pa pe na ngan ay main na iti ko makasima nga ako min focus na ke. Misle singa neta ko fikaye. Na misle na silo sa siwas na. Ale, self-explanatory facts nga. Fin nga kom siwas na yamatan ka at nakata is misle yaro. Misle si Matina, kaya na misle si Makat palaking fin fellow. Si fellow ti kan you say misle si Mashashap kuya. Lem Jesus Christ ngon lang kat makay na ba kan you say misle si Makat sham ki weeks nga. Na sam su kuma tau yakin kan kaya su kat mi saying nga ke tos tau nga ki week nga. Sam si wok singal yes. Si wokon ngon siyala ni ke si wokik nga lon gosh. Kung we lut kin gas lang ka ti to la sam kung pa we loy isil pa nga mo pa loy si met ke puklan sam coffee ne pa ya pala min sapta sis naglik fos ko sivugik nga loin gosh fos sivugik nga loin gosh pa ke nagi mga lotay lao arsh kita ka tayo nag stanzas longo luo Tema kai salgos, for salgos que kai si stanzas ngan. Na stanzas long ulungan il kita le fall na ge alphabet long ulungan mo deep bro. Paano mga ito like exams ko nga na long sin som su ngan gan we ito ke mga kinga suka nga life master was pe ang long si pe share mga master ko. Na samis ko mit sumo sa exams ko ngiti na galim. Ash mod kaya sin katasin may katasin scholars o mo kasel David to shakti na fact like galim la sir sumo sa exams ko nga. Now, throughout the Psalm 119, ilsham kunge masaplan God ke pelsima kumfabo masap ko kumekos masaplan God. Kumukoy masaplan God. Ilakalim yakalim na ilo sa liyang masaplan God. Ilo sa ace in sing God na sivuk long ulit ka, sivuk long alal ko, or when ka marita, to siya ta, ala fact ka, alamin mo, nga long si, may simasumasa nga, in fact mo, nga long si masaplom, yok liki kol. Yok liki na kol, maharla na niceness, kimaing nga fash ka ingenik hindi tilom na kayo, nga siya nga ingenik sa to, na kayo. Siukon ngol siya na ke siukon ngolal ko os el shamon ke misle kipel ma kum persecuted ko kipel ma upe na sum ko pelin kayok na sum na siukon ngol yala na ke siukik ngolon gosh el kasing kaksak
we kaya felan met singa kasing baroy so kupangan to shokil kaksak we kaya felal nake wala na ko nake misalan ka nake datawa ken si wukon ngon si met sima samo sa sam sa ko fact mo mitli mo los kalyel awangin mayatal awangin si di na to ko inakulukel kishbenilito na paye masaplan ka Kishbinilito ay lukay masaplankat. In fact, may long se masaplankat. Panangil ko kasi makikip na kayo Nanoin ko lang lim kat si was panangil ito il dia tuwin fapap kulolal na singkat sa akalim yake fostin nga la. Pelit ka rin mga pelit ka shkilayin sing asang kulolak na singkat. Kishbin nga ito la lim kat. Nanoin ko lala si was. Na ito ki il fact nga nil mo ilos semlong si masap luma ito fact matay misle sa kumesang na selos. Ito fa wen kate na mama ito ko akulukelos. Kishupin elos ito la Mia masaplan lim God. Mia malim God il expect selos ko kina na selos inaro. Mitsima lang il fact mo ki pelu pena sel nga il flayla kishupin il dinasang intilogin niya kaksaklal il tinasang intilogin niya sangkulala il tina sangin kushel laliki intilogin niya ke akfalat lang na singkatlan kisi wakon ngolya la na ke siwagin nga lain gosh kasing proyes ko lang sa il siya pang na singkat ilan sang nan super sang tayak na sil mayin kikilit se tayak singkat nga na il liye kai siye fin bang masap lan lim gat pal jam ram kaya na il liye na pa kalme or in fact mo mga il kipin smile ko na kalme yan ko na kingan lal ki gaslal il ko na kingan lal ki shipin itayak malim ka dali gesta na sil ngan naro sang misla na sil naro misla singan sang lang ko kaksak in lim ka finnain pelu pena sil finnain pel kalye ya kilil fak mo mitlim nga kalye ya ki wang mayata wang chipelo sin kalye ya tasok natin natuwing kaksak in ay dala ko memoliale fashion moliale natapan ko Mr. Lang God on your olos na sema si was orek mama nailus sema si was orek mama kitlim God and sangon lang God sang misa na silos nga nailus sa kaksagin God fakak God mo lalo sa fakak lim God ilos tin na ingoin tuyak preachy na si kum mayin mo lalo sa akalimidari la mista lang God oshin wait singan itak lang God oshin wait sa mit singan wait na si was na yem don God si God ito la Jesus Christ mo kayo na si was right babawen ngon panangan met mas panangan ilos sa mas was wangan makulukla siyak talim God if liya itak na si kumin ko in para lorela masap kiting fash ke katin te kila liki min God fin kila liki nakat toda liki toda liki main si wala may sumasamos sa samso ko ngayon fact mo kasi wagin ka lang ako sa fact mo nga ako na nga hanlo in masap ko kipes ma pel fakain mo la ko mo mga kung ko na mana aking nga niya in siyerse kung nga kung palakin na pesi magatingan ngayon kot wangan mit follow takaksak I mean, really, when mit gosh kasak matakaksa, ke? Narapensi mo katingan ngayon. Kat palakan, mista na, wo, mista yung God, meg, akingan niyo, God. Fact mo, the joy of the Lord is my strength. Ingan lang, akingan niyo, God, or kat ko, na kotak lim yan, kat kaksa ko nol, akalim yan, lim dalek, mo insiwa makat palakan yan. Misa lang God para cham cham kay nga
Bottom line is, ako sumasaplain God na kumepalakin misle. Kung ngayon na nga ako sumasaplain God na ngayis misle sin God. Pangan sam sukuma ngayis lagi, pangan kalam mga is lagi sam sukungan sam sukungan ki stand sa safla sukukenan. Tamlan di ba ng gusto mengan ko na ako na nag-friend Kilamalap. Tikin siya na alle ikoyaki siyam sukungan alle wo me misle mulkinyen kaslan gata masaplala pangasat na masya gas uche misle na akus ten ko chisel fa moment lala pamit akus kaslan met me obedience na ke kaslan met follow sie top my sang makishare ke pensinge na sin sie met masiak la me masap si mayo ke mito na share katin si bakes maginyegat ka sie topa chisel pange ke meto sapta long lu faston likort na ke ango de lakkalam ya ange a chisel fat na share konfan long chilem kat long ke insi om ke mo ke ngonum ke mo e ke non kom ke mo pangi masap si mayok umet e yok shupe umet masap si aklio yok shupe oye pe masimetan konfan long si metalan nom wana kum long si kom si fen masap na kay walan mo si siya may liti na kay walan may pala on ye masap luwing chisel lak fon ye la man na kay in the Old Testament kadin lang si God in our vertical relationship siya nakadin lang siya may talan nas horizontal vertical horizontal rala cross in full one crossing pa lang siya Nenakien Bible pa lang siya. Example si ma kadin moniak kaya pa chije la kalam me ke mise moliak la la kisya kanala in fact lang silang Godfather na siya sky siya na kat metalal finyo reflection ka kat ambassador na ke mawala na lang God lang siya nga painan tago. Na kumde kan siya na fabricate lang siya nga when Holy Spirit in you and output lala pa fruit of the spirit that kalam yang lang siya engan mo for mating kalang or mawar pa siya fena lemfe mange te si fena taga mange el taga ke si ben kum kapat na sin kaslan gadin suk mista siya na el process siya el progress el being sanctified kung being persevere kung kapat na kaya ako kwan God peace siya bange tigin siya na in fact fellowship ni kin pa ma Jesus siya na fact fellowship kung may tayo suko if I like man kumdal din na kalam kela mista siya mata ka kung ano God pakat ng take kat te fact mo may mata pang may na katin suki meta oy tamil fang ilita na met fakasing nga tamil siya ilita may kayan met kusay ito na met fakasing nga ali siyang in some ramin wallet met ay sige non ka masing But she even finan ko sa ma yok sa pe met na ke fashion la sa pa kun tu yak aula siya fakulo ke penlan mas ma kain ne ke Michelin pat mo ke 2006 si pe kain ne ke 2008 ke maslan na luna sebab ngan tram fakulo si me kain men siang mo ni ko a siang to apa pala ko mo siang to de sum ne ke lalla for Misha Klusiga Trumpram Kuna. Na kaya kanta ke misle ke koko in the presence of God Holy Spirit. Kumne when na pa may nan show pelchinga. Ina na fashiya ke konan nganin. Puento ko mamat na kayo na ke misle jinga. Masap si mayo ko gadin lang si God vertically horizontally lang si metalan lash. Yavi ne show lum. Shalom si fana leisha ki kum na ke mange akum ta ke mish da men kum tupuk ke lang shi si se da kalam love your enemy pange
evin pai kat ntakin misle kat akus masaplan engan singe eta kana she finne ko ngeta ka ta na mga sure tiginis shakli kan isla pello mato kata float na room in fact na mit na ke fred Amen, amen. Damlen wo namana kayo awang in magumetal tage mangan maute got zoom kaksagin god. Alena cash. Pilaw malap. Ngaswang nagke frete pa ngayon. Now, merit slash ke frete ngayon. El fact mo si feo mo wala yung lagi mis le langkat. Tiyan na mo playak. Wala yung lagi mis le langkat. Tiyan na mo playak. Kada vlog ni ki Isaiah. Isaiah alam nga la kos fason kos lang kisinga ulfos na totoy cash pangan. Na merit singa el sikyak kipalalay sa pasyen limkat na sindalik na dinishare pangan. El tafel Isaiah tafel la pasyen na sindalik na dinishare sa lim kipasyen limkat cham ngayon cham kin ayan na insiye el cham kun Israel mo el ayana si matayan sa mukulta male si sala ke pel for pel singan ala na towa shin siyan matayan singan pangan aten cham si ke ay siyangan on gos na nagyal gos laim ga del vak mga ay festivals kom Israel pa na singa na olay lalal ke yana ke singa ulil fak mo elevat jes vil kash ko shak selos na laim ga del ke ke talig na din Israel ke shipping kuluk ke lalos na raw dat il layla laim ga del layla ilosin kan sum na show palakin kayo Babylonians kan uselos na show na imbalan pel sima sham kunyak na lim ka del fak may la famo kanalos me. Israel, in fact, ma Israel na si matayan ma mukul na malasi sal na sana na aktuwa siya siyan matayan sen. Kipel na me upe na selos ngayon. Lim ka del fak may leva förlagen alles med. Det super sang si gossip na selos. Restoration nila sang na selos. Ila förlagen alles med. Ay na siya mukul ma. Ay na siya matayan ma mukul tamela. Ngayt laliki. Akayo kielni. El förlagen alma. Lem ka dila fa tuke en singanin ko en awla. Kayok sila matayan singan. May in fact mo, ilasun pa na masaya ki Israel. Ilusin ko na kiyok long nuklalos. Ilusin ko tafila sel mas sang shuok nganin. Ina kiyok extend lom silo sa kalmiya ki sham ngan malorela ngan ba. Akyok territory lang dalik na din Israel. Ila suba na song in Boston ni dalik na dalos. Ila suba na aking Civil War Yellows. Na Lorena ulela lagi fosiela na kisingaw ni fact mo in ay nagil Lorena ulela na sil no ay pelal no ay fact ngat de suba ka naos la felo kisyo no ay pena na misingi ki Lorena ulela sila na sindalik ni tani Israel ngan mo ileva tiye suba kash kasak selos kakailos. How wonderful, eh? Likikina mo. Lim gatin si Bena floka na me. Si Bena kaf selosyak, si Bena kakiyo na si mukul na si mutayan si Sela. Alam mo long si. I cannot imagine how me miserable matayan si fin mukul tamela season. Ako non singkat. Ta mukul tamaga son na si experiencing na siksangat na finchak na ke. Nang akti ko imagine na fa kaya ubeye. An to siya king ariti nga eh. Ang italila. Mana ubese. Tina ma for sure siya. Fin matayan si Arstolik natal mukul tamalan season la. Pangan natin si Slalon kat na sindalik na din siya ng kasiping kikilalos. Pangan natin kil 4 lalakailos sila ngayon na silo sinsangin din alalos. Ingin na sila ka na los me. Sulba na masahalalos siya. Sulba na sang akayilalil fak mo finne fina lo yingi ngo mokleyakle.
Olayla lak na siwas ke mista sing ausot na siwas. Evet ya moklaya. Olayla lan nem kat na zindalik na din Israel. Eleva sang mista na selos. Evet ya idakla. Evet anne dok. Ne kena pensel syvät lokunya. Ta shakta ke fäkke paebala ke meritsen en fäk mo. Finne inginga ka finne finala moklaya. Mistä se mausut na siwas nga lang si kawin silak na siwas nga evet ya moklaya. Pangan merit si ma akalemye olayang lan lem gat ke lang si kawin lan na sindalik na din Israel sa pakat palakin miseng yang akong bin mataki lang si lan gat. Ako sa lang si lan gat na mislalal lang si kawin lal e on na yerosh ni dok. Lang aksing gat ke kaslal pangan merit si ke frete tamlay nga uskom me kon dafa yana nga live ng maash kaso na yok maya shirum. Kulongan lap tiginis kum tram angat na liye ma gospel makel chamon ke makuluko. Kat liye umne cycle nan tik na din Israel nga el tal kuluk katel kai tal pang syakat namanas katel namanas. Pang cycles ye kat liye ke fashish lan tik na din Israel ke 40 years in the wilderness unta akolan uchat na kemton felkena na katash ke pastor cheng 2015 final suko bang Mount Nipo kom ko intu ngatali promised land utan felkena ngatule ke 2015 border na Israel me menenenche Mount Nipo desert wanan yen may sista kom tu final so kung ngatali maton felkena Moses le kalweni masap tay takyang na selo sike Mount Sinai. Tal taga wander 40 years taga pastor Moab Mount Nebo ntang itlalim tonfel Moses le tiwi ntang itlalie ngatun jang itlalie kaya ngatun jang itlalie in 2015 ngam ne papen nakat masyengin Nongkalan ka na round ni kat papsam from kinya ke marichi tigini silfa. Wana yung kat kulu ko el na matang lana. Ini slow to anchor. El slow to anchor. But el quick to provide mercy and grace. El proof yatari. Katang lak katsam from kinya. Finchak sine el katang latari. El proof tari. Lashin kenigin mols ko na sikom. Naring sang kya siya matigini silfa ko. Makuluk na kayo katli ke gospel makta na ilsumonda na makuluk na kayo kaniyak le. La kung kikiyap pelegash ngati mo kung repeat kikiyap mo man. To la art facilitate lan show ka makuluk na kayo pasyan Jesus ta ka. Katli lang kalangan kat Catholic na din Israel. Kat church, kat believers, unbelievers. Likewise, kat mata ke fot si ma akalamir ke makto yung ito na man check na lang ko lang nila siya basyat na fast ningin lang kat tu sano pastor wana tik na din Israel nga inuchat na matan felkenen kat sano to kalang mo bakit nta sano finash masyaya kung sano na siyatan et pushe kung na that's the bottom line of front if in pastor mo man diba Chisel fa ko nilosya kin kasao. O ba malan fela na kung pushayak le. May proy la siya pagkatin fuloking ena. May nipat le. Ilya siya bangay. Naro la. Mekulu kumarela. Fashion na masyenge. Shan chisas kan sangela. Des fashion. Des ampraman mo it. O kung for yang lalal fungi. Lalal fungi la isla makuluklong. Masih fun na letian nas na kaya pasam from kinya kaya maktolo. Blaspheming of the Holy Spirit. Also more research pelo. Sam from na sin may di Bible benge proy katleni kasta na kaskoi ako klangan madal ba if you constantly don't believe trust.
Wanneer? Even komt de land van die akwakkland lame through his son Jesus Christ. Kom die fakyak nungol siya fosalgus misyak lu. Along version. Kat te fucking action kat fucking real. This is real. When in ma in nentago. When kada siya nga siya nan project la. Kat focus main focal point lom elin lom suman pamain kasal. To get there is through Jesus. Pange masing Misle siya pange. Kas elustaka misle. Naro, evin kom salalal fungi, ako makatil sang kawan natin ta kamuli kom le. Pange ilya siya tasakta. Evin as makuli kumara. Koso pelegas. Pusapas pelegas. Langkalang nila si makyanim ke mariche tigini sila kalim malamayat na ke me matayin payat si patlik na dinistra nga. Kamne pa penagatash kimsing. Le is quick to forgive. Mình found amazing grace. Hey, tam mit na ko malong nga matchangin from in wali chimit. Trust me. Tayo na lang lang God pa focal point. Kaya mo lasha. Si sakli tiginis nga float na room. Wala. Pangan may singa kayo kat kayo. Amen. Loman lab. Dilog singing God game. Alay yok kya siya loman na minister. Loman lab. There's one nage manudit si kisete ngan. Manudit si ma takol kya siya kisete July 30th. Need medlela in siyo was enforced nga. Book layang sa John 14, 1-14. John singala course nga kumito na siyam kun pe misle. Siyam kun na may nga kumero katintim ta ke force nga la siya. Luti lon Jesus pa nga ke plan pe singa nilfa ilapran me somma pella somma ilan kon mitso misa mo ya mo le la mo ito. Mission se ma il ta ko flie ta ko rela or kot mising ko wim ta fa ka gas kot mising. Na metliki na sapta singal tolo na fon Jesus ilda kayem itamalut ngayon. Ilda akayelos oyepe akalim na selos mama efasikya. Il leksyon na akayelos in long sinsiye. Il lotelos flia examples in ke desmal all lanian itamalut ngayon. Il lotelos in posisal na sinsiye long sinsiye. Oyepe in fact na selos mo sier selos ma ta gaka noleg. Na il fagak pela Peter ele ma lafa kanol. Maingin na kayo na kalamina sin met tamalutlit nga aray ilito na naklan met tamalutlit nga. Si Peter al faking na silos na ilti faking inaksangin niya los al faking akalos le min lawangin layer olos. Na ifo nga usi sham kin metliki malutlit siya nga mein minutut sing fact mo siya ni kaya ako siya akayelos mo ni met force nga na force nga ngan parang au siya sham kin na mesiro taling force nga el sulba fact na silos kin may koslan kay koslail pankenik pa ye mo wangin siya mo it fasom na yun bab I think checking up ang siya force nga ako may sam yeah. Na algo sila nagisinga ulayas ka tao marit sa nga kiteligin mo kating ganda kay nilutlut ke il saliya il liye ba na ma safla singan pas nga silang kis nga la kosh siyak katay na makinik farik la Kecil zil sham kin koil raluti lai ngayon koil aksaf ye mama ila ko lain koin aksaf ye damtalal yun metamalut ngay. In fact na silos ke force na nagkaya ako siya mo ni make force niya ni make force niya il akkaya lo sangan kisipin nito na alam mo ash
Fin Jesus si fan ay ngait la lie kop se la nim ngan la na kop na mayen se finin si fan ay fact pe ke pu ke pa pa lo mo ke pen si mai le ako la ko la ngan it panakin na pa to ash la nin si fin nim Jesus si fan ay pala to ash la nin si and with the one that look like ngan we like for big on la ngan ilos katos ilos ko ilos si fan na efekala magkakaisi papalya kilarangan ni kitukun resurrection. Tukunin mo ulyak nga. Naro, ila ako los kipalan besi. In fact, na sila may los ti force nga. If I los in ti force nga, may in ilos fin malal fong yun. Kilos malal fong yun. Tar God, papa, oh. Ilos ilin na nalal fong ipe il. Lame Jesus Christ. Ilusi tautari la bebe pa sa pael mo. Naramana kayo ma Jesus in the korongan. Mo bebe to may la sa pael na naro. Naro fin ni lusi to ki kat bebe. Nalalay fumi na lusa ni na pe narsil. Na ifo ilusin tiya force ka mo yun nila som. Ila som. Enze la som na we. Ila som ako la en na wo na selos. Enze la som na we pakantay na en mo eva ilä na selusema ile som förlaga is. Ilvak mga pa kus ito lang nga som na ye. May nga pa inkenik kus ito inkenik na nga som na may nga pa inkenik mo paya mo siya sin metamalutun nga kisin siya kung sel para topukangan. Tama, si samol tamas na kati samol kibesima testimonies nga narekla kila yung Jesus in mo ya kanal mo. At kila na ifong hindi nga kahalik net kela. Tamas pa mo itse. Nalarang kisin siyak sinasinlaim siyak la. Katiya ito kumasom na weo. Katiya ito fa ka. Jesus il to po kalak mo. Nga paingkenik pa iya mo. Wayang insiyasom na yurin taba fintiya ke nga. Lim Jesus ilakalim yun na sel ilang ko en liela. Ilinanan malal fungi ke Christ Jesus. If hindi ke Jesus ke lalal fungi lal ke Jesus Christ when natin kat sa emisa molya ke shipen kuluklash. If hindi lalal fungi ke inkenex ko man rin na selos na sin mo inkenegin mo lalasik sengan wangan na pa lal yuring God. Kus puro nga na facts la down nilipa na ilorena research lal ke fossingan blasphemy ke Holy Spirit. La ki kalme basically what it is kumfintie la life me. Mama Jesus in takoflia. Mechanics kuman takoflia katin vashke. Mình ngó phim de la life me ke Christ. Kapakat pa, kat when kat ngon madan. Ngā phim dia na kami pang line. Na ngā kain la life me isangan pa Let God in fact mo panangan masifan na let the forgive let the tolerate wangin masangan kipuk na talan let the flee mo and deal with it. That's a no katikan na kains katikan line line fung isi makat iskat yang na kaya katikan vak mo katitoliki mama Jesus laki yan katinin na katintilyan na kaya Nakikita sa mo ilban pa mo tamo nila share pe for si nga. Ilba nga pankenik pa ye. Mitliki for si share at yun ay gusto ng ulul mo. Kung vay tama pa ye ema pa vax ko sa kikum. Jesus Christ pa mapaya singan. Nail mga pa inkenik pa ye mol ilpa mo John singaw ke en si ip se tok yang anil sak mo ngata kata mo tain koines mo se sema fas in mana kayo wo pangan kalmen top sila nasin tamas nan Narelak kayo in fact mo, kubus ko tiye lalahil fong, kung ifo kubusin tiye lalahil fong yumin, siya besin mo tamalit ng Philippines, siyak sila. Kung kan sa kalat baba,
baba na sish. Kot na kun la se baba. Hara Jesus in sia li sham la los nge na kot frok na sish in mo balain bel na lele singa wi go ske matala ko fin fela singa ya pai la kom nigin na se baba. E kuman ko matako ye mi mga shamon na siungay. E kipesi mga tako e kin buen na tin mai ifo kumin la sa baba. Il John ginangan na sil Philip sila Tracy pa na sin matamalut nga na phone na la. Kiko was liye ya kiko was tayo ya nga kan me pa ko was liye la yung got pe baba ko was tayo pe baba. Mayin baba el matayin nga nga matayin baba. God masifan na. Nara kumpingait mafak na sig mga ni kun la sa baba tangay ta na sa Jesus. Now there's something wrong with that. Kaya may ba wangin na pa ito lum kela may sig kum jam kunget. Na kodengait pa na non ko na kesh si fena mi singi. Ngala life ng ikot baba to ngat temulkin long se. Eh isn't that the same thing? Iti papinangan mo, iti papinangan mga ako maraw. Naral mo, fin kumitay ya, kung malal fung iya, kumatayin nga, ay naging matayin pepe, naman nagawang siya kinik, ngay esot. Orikle, ay na siya kluman. Siya kinin time Jesus Christ, na maingin iket lang na siya. Dusan maritsingan pangan na may maritsingan ito ko na ke may si fesilas nga nin manikmet layla insi o sin force nga. Finga ko meto misla si malayim gati lesi na si kum nga ko metien na matake force nga. Not one moment in our life nga ako may mata stressed out ke force nga. May nga ako meto na layim gat pa control imana kayo. Narama ko na kuminaksol, itel, mulkin long se, ay nakita mo lilipan iltaka, long silim katlom kainsiyom kaywa, kinganum kaywa, kinangkum kaywa, kikayom kaywa, mangan na kaywa, kot finaramangan, namana pa yisi na, nga kung may palagin mista, pero naka, no matter what, finne nga kung, finne nga mtansi nga landlord lo ko to ekuluki ye vek mo masila nga ito lang ekos ngamtaki o awkward finde nga matan nga mo ito fak ke kudu ang ito lang shikiya na kilong sila God na mista lang God hanyo ngayon ko matayang na mga nagawama o mga nagawama da ko fumulya bagay yung upema around niya na or a force niya loko ewangan. Lem Jesus in vake for semik na moila for sine gagos laila som na sumako layan zelos samay na vlog is ila ako la and zelos pagkantain rooming oila sumako la na zelos sama elos na sama na vlog is sa pamait mamatake long sila DM tayo yake malan fellow saying Kulamalap nga tuwin siya nga kaksaging God nga aksa filalin tululok ngayon nangasipa na flow na matamlil ilaurela kasya lang na tisum na kisi Henry kifwe ko lo kisi Henry yan. Tingin kuno naman lang. Me kaya katayin na umo. Ang life mo for sinige singa kos na singa mo kos ninga long liya pa klu sapta siya ben na pa inan me akate ki kipel singa na in si pe akas makanyigot pel even church lom kosai example Seattle or Sunday school proclaim taler makin force long forcing me kos ninga long liya ke Sunday school what na kosai peli ni tawi e pa nga tamlil chile even mo mol kadera ke 8 a.m. Pacific Standard Time ke 7. Okay. Now, na force na ke masingan pa em dai ke sapta singa la kos ke gospel son tak ke
first lonely court na ke lonely for toto Mm. machine to machine ke fa ko lo yem ta ke for single me court ne ke me Nolia. first lonely ko te fa le in na topic si ma ka tram kun kem ta wa kia kya so as a misle na bange tikini sen al tram kun Jesus le that trainer mindset that sang set them up ifanya toli la well da lingen al todo yang len nana Alan Cup si mai nana no fondo makuluk fin fel na ele taga sikyang na shelos na ele som na ingen na el mta tram kun ole la ma misla sila sang evinel som tigin jana la kala mi mai ele no len som men evinel de som le som in prepare and shit mat na gayo palalal funginel me walela mail akalaminashin mat tamalitin e pa ngon madal evinel som ngon madal lan ka tram kun pel na gayo ke telakasa pe tamal shel point on triune God Trinity doctrine of Trinity one God three person manifesting in three person God Father, God Son, God Holy Spirit. Fingom loin na kemme reach ma tikini siya na lakala miya na Jesus la le prove la le nga papa masi fun. Na yun na Jesus le wana len move na ke spiritual aspect in sang me molin misla siya nga kas hesi molin misla. Na masi nga pa na nakatin aler lieng pro siya singkat katin te molin ni kwa katin molin ingon men pange ole la makat ma Jesus la sang na sin metamalit na akalami nga really for sing kos fin long singa ko sia kos masaplo nga fa siak sil papa ele fa shot ngon matang na shubos sia fa catholical was e matayu was neto el pangon sia akalami na pai ke kat long fellow kofla eshel mayen fellow kofna na liel ka etal ta shok ka kuwas etal mayen el mata na euros el ar inkos kadash ke sapta snyana ke sapta toli ke pukshi bena gospel al son truly I say again, unless one is born again he cannot enter the kingdom of God kingdom of heaven in fact na siya Nicodemus kapashing pa yok chupe met ispelching na kala nemata yosiel yali no mishing eta ngata fat na sile keta finan ko shai el chek la me pot de lo kana nga ne yosi ngat fana ye ali koshko na leta la me kalme eleta la me kalme may nga ko tayen pelcheta na 2012 panga forlalgi akuklan fel la lan fungi ke tagalan Jesus Christ ke makulukla nga sangin ke kuam 2012 na nga fast ne ye algo matagawa nga fasonul ne mata ketaf na check sit lang ye gas nga mga ye algos pange masinge misla siya pange even ka tirala ka pasinge na kade mata ke may tuwas morning nga na pamula na biological birth el ushe inherit sinful nature mat nagawa ma pat King David la kalme ke e ke na intay ke insyen ne ke na el na nature la pasin nga ingen ay finga sit personol ne mata yosie siya yal ngol mising nga fact le chef na nga yegar nga mga yes ngel when 2012 2022 pang isusang na ke ngon kat pa real birth biological bring el usod sinful nature minor kon crossover na ke ngon kat
pakon for lao liya ngon chi ma le mel matawe sang inan kenanak ko insien matamalitut nge kela somo ba enenain kolikat machingen usien apay misle la COVID-19 extremities ko me Compega Free Association ko kainin situation ma fela na kayo ma sien ke na eving kum dem tain ngon na kume teis mista si makyasa usien siya kada ngatamul sila si pe kuya mang takat fashion li kuya ka kading kyalan ke si pesum pagkun kading kyalan la the crossover na ke molin mista siya pan molin ngon kung teka in molin equal try to me etay lang si makalim ya men ngon mo kay napakain siya lang si siya fakun ngon fella force because the crossover truly I say again unless one is born again in spirit so na para force na ifin pae kum sidpe showing na ke ngon man God misla siyo men tikay ni takla lang si kawil siya tena ko la banga fatnes tignis ler na tupuk sham siya akay kum kulang malap ke perloman rom saptal ko situation fa niya misya ko mo mai fata ka ma security na sum si vela mangen evin ka de lui kom siya kay line kom misla siya bang kachiban na fulok le fo ka wala na lam lo or malash machine when pang or malal shetan it's a spiritual warfare katangyak latari warfare siya when Jesus is resurrect katram from kin victory cash resurrect when it resurrects come turn na kaya life and kaya resurrection siya nga misla pa yan sumo kaya kongan ngon magayin kat ngon madal fakalo siya ngayon fakit na la matamalutut nga siya sila ako lesom kat kalim kaya patikin siya na alfaka Peter lafakanol manchat na muli ni ko but transition siya magatlike or masaptaluo kafa mo won't ever signify presence langon elos tuya kasi may effect they give their life for the gospel's sake when fukukoy when ngon ashil tal wan siyang when dalitala wan mi siya yun ka ang mi siya siya neler na kung lanman may kumeta when pangay matlalal finyo wan mi siya yun when nganash mo yak ngon man God Holy Spirit conceived by the Holy Spirit born of the Virgin Mary pang suffered under Pontius Pilate crucified dead and buried on the third day he resurrected from the dead he ascended into heaven and sit at the right hand of God Father. From thence he shall come. From thence he shall come to judge the quick and the dead. Pang masikat sano. Focus in siyo manum nan kumifinte pange orientation lo may ngena na manas. Long nimit kumbulesyo panglan God. Man mawo makay na pa ito kagyaw. Lalal fungi. Kumfais mo mafat mo mapat. Fosye metigi tiginis kan kalye
Some about John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him will not perish but have eternal life. Nature lang ka tayo lang siya for God so loved the world. That's a common love. Divine love for everyone. Lang siya man siya na kayo. Crossover point siya na kayo. But that whoever believe. Transition siya nga siya. Truly, truly, I say again, unless one is born again, that whoever believe shall not perish but have eternal life. Fingom de someone na sumsifen na mo ikan na life fung ing kom fat na sintalik na tu ka show man aqua lan kat machine kom ne Satan stole. Satan here to steal, kill and destroy. Wang in misle. Evin cheese wang de mo mar. Kulo kaksak ngat ke. Ano kayo? Kulo kaksak ngat ke. Me mol ke muslan gaslanin sipe. Akes makin yagat kai siga molin life in large. Molin ako la. Me. From thence ye shall come to judge the quick and the dead. Pangis. Pastor siga tashkel. Katekain fashke masaya. Tigini sana. Evin payong channel long project. Check na long. Amen. Naflogo na pelo. Praise God ke may fagak na fukuko se uya nga kaksaking God ke imdamalel. Nga ke usemait nga kuming ko hindi lalo sala na ditilo man reach them. Frangen makulola na damalel. Real kilong kuminon. Tamay Medyo first namin net tresilyare tamalre kung ko ang general minister Eli Ephraim kung tigan sonol tigin William Manila rawangin the minister kan sikral kan kasape ipsinga may ton lan may ton bangan. All right. Oh na. Mira, praise the Lord. Yes. Sepe Sam kulo ke meluti wo asmalin nga mo asmay lashe guam. Mawel dahil tamle Larson. Mama last church ya. Last church hangin na. Mama. Okay, good. Tarna na kulo ke gas matalar ke takosivil cash ko misla larla na yokan me mo lasho. Amen. Praise the Lord. Asa kay Kiki. Ngamod. Klenta Lord, mga matamlay kumpangan. Lenda kay Edwin ko daw manlap ki Ashlom. Dalang ka tala Shui Kinashlosan. Kim Charlie from Kona. Oh, sorry. Kudaw manlap Kim. Mira Elielak Porni. Nailang kayo mo Porni. May Texas nga tinali ipapornin mo. Amen. Ay, kulang ka malay prestand Porni. Yes. Talenggan sita, kudaw manlap ki Ashlom. Nga ta fan di kumbising. Kudaw manlap ki kumbuy ka ta. Frank Elan on fire. El Kim. Kulang man na, friend. Taking this yuli pa nga finan Maui. Ay, tampay. Out. Frank and mo. Auniak peptides la. Kudala na. Taking na pa nga financiado. Taking ko daw malap ki na kaya. Yay ko ason, finkumpangan ko kaywa. Long lash ne Euros, kaksaging God ke Holy Spirit, amen. Kula na si wo sa kaksaging lem God ke wala nalan. Kula pa Kiki.
Darla na Igini kaksaling sa gat. ako good sa kulo. Si sa kulo ka. Ale kulo No, kaksakin de. nga ki kumpa siya. May kita ka siyam ki pelo. Mera. Wo na kumpa siyam be. Okay. Kim kamal ba ngayon in magkudaman lap ki may lut. Hey, tanta pain kumpe. Kulo malap ka kumpe la. Long lap na sili kamal. Kala siya, ngati na sunod dal. Oh, that's Away. not flash on the lulu eh. Not ngayon na chambram na. Asun na le confirm yan. Long last pe. Long last na sum dal be. Warning mo phone mo ba friend. Watom. O te phone mo watom. We sorry ba Ah. friend. Kufnan agree na siya nilan. Inog ta na honest. Eh, Kirsten joke. Lagi kas wala na. Pain kum Kirsten Kirsten. Chu. Ano? Minister Kirsten ba ngayon? Okay. Okay. Pangan wait Mars. Uy ko. Kinakak sa gingkad. Okay, Kim Marsh. Pinanahonolulu. Honolulu. Thank you, Okay. Kim. Laman lap Kim. And dam na lala na. Nga ki fak ko daman lap ki. Ay, porni lala na ki fak la water firm. Porni ko naman lang. Sejak look Magkulaway ko. burning eh. Ngayon wi kum cape siya. Na, te kinaligin mo. With what they are fuko ko. Kas lang ka. Epangan. Eh, Kat pangan. Kulo celebrate. malap tigin. Celebrate with wag malam nga. Alright, kal taking nga taking ni ko. Tamlal ko naman lab ke Kulo. pel sing ko tun ta fly bang na ko sa flo ko ke set te pa ye. Kada tamla Ke chile la takang atol wana ke shet tilusum la 8 okay. a.m. Pacific Standard Time. 8 a.m. From kun son singa lakos. Okay. Nake. Ko Kulo. naman lab. Kulo malap ke manake. Kaya bangan nga sham med na kum aksa filate pro 11 na damit liki na re na lalaki sham tamlen check na fash med team log kaya pala Ay, aw. Okay, kulo malap. Tamal Renal. kaya na Mangas na siya. kumbay tot Mr. Tuwain siya. kumbay tot tapo ka na. Alright, well, ngayon na kaya sham logo nga usela tamlen eko le minister lipan like ko na sa filate kali even na ke paroy na mitli ki fashli kiya ngayon ko sa kulo na malab kulo yok na singkat ki gas na mole ma ene sinasisyoy ko nga kaksingkat yok kel tamlel kel na minister lipan nga wayang yung Tuesday ang atin na welalos na ba misenya nga wela misenya nga na we shui kun mama shirala ala akaya ala na ak molye insiya kigasling ka darang ako da kaksaking kat katindem dan sungen kaksaking kat takat ke na fakulan sing kat ke mama ikesta min mana kayo wa ma wo mata ko yorol me naro ki ko ta kile na lela gatin akalimye min pangabez ma wo gatin akalimye ki ko ta shvin fela sinaya na kuna malap na siwas na kawa ma uika to uika kuna malap ke kum share ka like yan gan fashion ke na fashion e vision se mai ta kyang na si tamla serle e pa pe nga si mai ma wi e lemini ser li pa nin pa wi sham ta yak na ro nga wi ta wai tok ta na wi tari like lut selosa now we might we ngaya tamlin serle taking chess call nos finne wayang inta wala lang na minister li panuya ka in fact kulo na malap na siwas na kayo ma check na we kat ke monetary donations makozak fast monthly donors ko monthly might mam we kat cash kat ke monetary donations on para kat kan we Ronnie StreamYard ko Vimix yeneng yung faculty guest lang God. Kulana si was kaksaking God kay was God bless you lelang online gating we goes na kaywa nga usela tamlin lang ko na accept ye ke gas marshal we paroy accept ye to nila siya ko
Stay blessed. Well, si feed be pain mit na ke wa ke pelching nga well na tam tal we ka tignis ena in kakshakin kat ke ma wala na ke wa magat palakin fashion ke pelching kakshakin kat in pel ke wa ke mo sham si ofuk kakshagan in pel na ke wa ke mo mali me gosh pam tal til tik mugul jentik nga worship pray hope faith and reference kading challenging God Diti Om the Great Commission got from the Great Commission being teach them everything I have commanded you. Pang makunesh ne papa, pang makunesh moit goal shit. Na patamal share lel. Om ne I'll ikashana poeke 2012 fashion again 2014 time frame California. El ka raulu shen na gayo. Inu se gospel jen na shish. In Belgium I tawile like ship church lay Guam, transfer na California. Tamil work it win click gas teacher lang polygot show. God po in Belgium, met na po el tol laulu pel na kayo watago. Ngamo pa drive mga ashkamishenya. Elusye ngoni aksingan li. Like akwak ma eusye misle. May kekta na siya. Nga bang na siyong ke Belgium ngayon. Alin loin na ke mo ke Belgium. We operate kaksakin kat ke Belgium. Lem kat lash. Wang kat siyayong. Wangin pe matawet lom. Wangin shafla yung. Wangin kum na nahar na yung pel na kayo. Kung kat omniscient. Kung ito man na kayo. Kung omnipotence. Kung quality man na kayo. Kung omnipresent. Kung martian na kayo. Siya ka in line ka divin. Kung we kat. Kat kaksakin kung malalap ke man na kayo. Kat flat na. Boy ke mainge. Ke wan na tum. Jesus siya lang lash. Amen. 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 Miyangan ka ni se onso ko ka din ganak sa vila. Nas tama na luwing at kimasen.